кераја или пакава предавања со керајлен код TikTok, на некласична предавања, одолеске да амаро джемати, амаре прала амаре пења со шунена, мен коакала социјална мрежа, мате мислинен дека агерва кердо пакава напишинала комиро Курани или па комиро тефсири, од тефсирија со моментално аракловела пе котумаре кера, котумаре вастатане, например, највише со араклове на коамаре рома, босанско тефсири си аментаро Ибни Аббас, например, најраспространимо тефсири машкарко романи популација, Ибни Аббас тано традиционално тефсири, и одајата ни класика кога мен сиклјоваја латар, дали шукар тефсири, апсолутно шукар тефсири, Куртуби иси, о зелено тефсири таро Куртуби иси, ко босанско ко араклјовала пе машкар ко амаре романе джиханин, а машкар ко амаро народо, од оватано моментално невете тефсирија и си ек попурано тефсири Сејид Кутуб, плавотано Тријанда Томијатано Сејид Кутуб, босанскотано, ама бут ретко шајте аракелпе ко библиотеке, ама јек требала те джанен јек дело тора амаро тефсири со Амен Авдие кераја или па образложинај о Курани, јек дело шајтева керав 30% лендотаро Сејид Кутуб, соске Сејид Кутуб тано ученикотаро Ел Афгани тано ленгоро професори сар Мухаммед Абдуху Рашид Рида. Мухаммед Абдуху Сејид Кутуб Ел Афгани тане акала тева керав едно мислице, јеке мислаја тане акала учењакоја, јамен воедно 30% лаја лендар о тефсири, баро број лаја Мухаммед Есад о тефсири, јавер посто со лајатано, например, Байрактар Байраклы, Мехмет Окујан, лаја о тефсирија, таро Мехмет Окујан, соске акла Байрактар Байраклы, Мехмет Окујан, соске лаја соске тане најмодерна тефсирија, најневе пишиме тефсирија, и амен пробинаја тародва со Авдие шај о тефсирите образложинел пе еддираe со вакераe рационално егогјаја и јавдусутне ситуација сар тари политичко, сар таро политичко аспекти, сар таро економско аспекти, сар таро медицинско аспекти, тане најшукар тефсирија тева кергема кала о најневе алимија со пишинено тефсирија, соске о најневе алимија те пишинге тефсири, ола базирирена пеко агјарва кердо хемко традиционална тефсирија, лена о фундаменти таро традиционално тефсири, послем еддираe образложинелале рационално пире гогјаe или па авдусутне модерно дживдипаја пробинела те објаснила или па агјал биолошко, географско те објаснена кала тефсирија. И одолеске манге свиџинена пе кала тефсирија, сар јек примера кана теа нафтумен, те олтумен ге појасно тано аке ајар, пример, те кергем лафи таро аети сурату Рахман, кај со Аллах Джеллешануху вакирала од дуј пања машкар песте кувена пе ем ола наштите мешинен пе на мешинена пе, значи олондало емо гудлопани кувена пе машкар песте машкар ленди си ек берза, размислено отабери код ова време, од ова ети нашти си не будте образложинел. Соске ајарва кердо и технологија, о билими, о ученост и биологија, о морско испитување на си недобором развиимо, сар Авдиесо и развиимо, еке Авдие о тефсирија кола пишиненален или Авдие кова о рационалистија ке добразложинена, кала етија тела ајетија тари анатомија, кај со Аллах Джеллешануху вакирла и мекат харафту мари кожа. Акава ајете читингем ко Ибни Аббас, суретул Бекаре кавако од ајетија, Аллах Джеллешануху вакирла и кет казинела мен ко џехеннеми катарела мари кожа. Катарела мари кожа. И после вакирла од кет катарела мари кожа, кадела мен ге пандајек пути кожа, па палем катарела мари кожа, па пандаек пути кадела минге кожа, па палем катарела мари кожа, па палем кадела минге кожа. У Ибни Аббас акате нанеле ек баро образложение, значи те исиле најхарица исиле екваш страната ро образложи бетаро акава ети, ама телилем Байрактар Байраклы, телилем акала Мухаммед Есад, телилем акана Фахрудин Ер-Рази,
Делиле макала тефсирија кадика сар олако авдусутно модерно време со анатомичко дикибе, анатомија сар образложине накала аетија и интересантно тефсириде накале аетеске соскио Аллах джелле шануху опучи бетано сар например о атеиска учењакоја о атеистија ке давена и муслиманен сар те керен лафи ола астарена пе која савке нејасна аетија и куранескере и амен тегани о традиционалистија тегани блокиринена која кала нејасна аетија и кет капучена мен соскио Аллах прво дела и кожа па тарела па послем дела па послем тарела па послем дела и послем палем тарела и кожа и ке калестар кет качитина која маре тефсирија ек ајарва кердо ек анатомисти кога истражинела и кожа сине христијани ема вола читиндора кава аети а вола джикоа кава аети читинела кава аети и почнела ти испитинел созначнела со Аллах джелле шануху дела менге кожа со сков бавинела пе кожаја не во едно анатомија бавинела пе маре кожаја да таро амаро тело и анатомија колескоро керибе лафи колескоро испитибе вакерела аѓар заремо Аллах джелле шануху англедер 1400 години дела е пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селемеске јек информација дела леске џандипе дека целовкупно сетилија таро тати петаро шудри петаро дука само ки кожа осетинаелен дикен те таргема мари кожа или ти калгем амари кожа ти калге амари кожа посем коборите кувена мено мануша или па коборте ава котато или шудро а мен на осетинаја за те осетинао шудро отато со осетинела амари кожа од ова осетинела со скео нерфе та не саки амари кожа која маре васта или сек дека те табили амари кожа тега не више одука, а мен на осетинајален. Пазинен, одука више на осетинаја. И Аллах джелле шану аква вакирла менге. Те мету мари кожа таргум на таро ек пути, ту мен ек пути ко осетинен одука и после више дука на ете осетинен. Ама за те осетинено неверник о кафирија панда побари дук, панда и исто дук, панда повише дук, ова хрела мека дафту менге палем и кожа, за палем те осетинени исто дук. Кет катарел пе палем тумари кожа, палем кадафту менгени ви кожа, палем те осетинена да ја дук. Дикен сар образложинена, значи омуфесирија кова менав тие лаја образложение таруакала агерва кердо рационална учењакоја. Ја далески да ме вакерава, амаре тефсирија, амаре керибе лафи, миро керибе лафи, на не класично керибе лафи, и класика кашунен или па шунгемна тароја веро ходжаларија, веќе 1400 години шунаја и класика. Ама сага тародова со амен шунаја и класика, миро пучибе целовкупно мире пучибе башо сао муслимања кова раклева јако авдусутно дживдипе е исламе скоро. Шунаја садо бором дерсија, кобор машкараменди и си промена, кобор машкараменди о муслимања и си унапредување. Пралале на мен градинаја џамие повишетаро христијања, а мен градинаја џамие повишетаро јаудија, амаре дерсија. А кава и најинтересантно нешто. Је кучењако акава вакерелале. Највише дерсија со шунена, највише предавања со шунена ко исламска предавања, шунела песалде ко исламско религија, значи о муслимањата не добором активна ко исламско предавање, ко исламско вакерибе, ама кобор сием активна ко предавања, ама ки пракса сием буд ниска. Ки пракса сием буд ниска. Јоделески вакерла, бадјава и миро предавање ки џума мету менге те предаинав, бадјава и мету менге ко тикток ја каде ти клевам, насамоме дикен, о тикток ја вртинелен, кадикен дека 80%, шај 70% тора маре романе лайф ја со керајален, бавинена пе со религија, религиозно предавање. Значи, акавај, ко посто те рачунингема, акавај буд повише. Ама таросадо бором бави бе религија коро, миро пучиве сархоđe и меритано, и сили ни се ви промена машкараменде. Ко религиозно амаро дживди пе променингема менли, или само дика и религија те шај амаре емоцијете смирина, те шај и религија дикајала аѓар те шај те утеха управла те добина на те Корис те добина. Сар утеха те добина ко исламија. Ама на Мухаммед абдуху, а кава почелале коле скоро тефсири. Соски али религија.
За емотивно те образовинала, значи емоција мари те смирнел, утеха те дела менге ки емори емоција, или па те развинел, амари годи, те развинел, амаро човечанство, те развинел, амари интелигенција, те развинел, амаро унапредство, ко амаро дживдипе. Какет кадикен, о прво аети соскјавала, кадикен дека прво аети авала икре, читинен. Значи со и религија авала амари манушикани интелигенција те барја керел, а на емотивна те кереламе, на емоције те барјарел амаре емоције или па те утешинел амаре емоције кедамен и сиамен амаре проблемија, амаре проблемија, ја ракана мате спомнинав кобор проблемија појавинена пе машкарко рома, некој насвалило, почминала намазите, кълдинел, некој насвалило, почминала дувате, керел, некој нека стар паре чордиле, керела дува те аракеле чоре, или па джала ко бабаларија, ко шејлерија, ко ходжаларија, те окујнен леске те аракен, те аракене чоре, тиранен пелескере паре, со највише употребимитани религија, со акалестарме највише си пучлоем чачеа кате овава харица да нервозно кет пучелама некој оджа дали баинеа, дали калеа джинија, дали мичајсоске нане прандими, те ојтани панли, те правел пе мичај, те прандинел пе мочаво, јани акалестар употребинге ми религија, амен, о Курани Сотонска посла. Амен акава длиле ми религија. Одолеске да требала те дика соске. Амен алеми лилемо Курани за те байнали туменге. Ме учингјум ходжалыко те керава мајлиели туменге. Ме учингјум ходжалыко тикалав тумаре джинија ли тумендар. Оджа напади ми чајтаро джинија. Оджа очаво психички насвал. Пралален сака лестари си посебна учења кога учинге, кога геле правцо е акалестар. Те и некој психичко насвалил, те некој пело ки депресија, те и силе проблеми лескере психичко понашајнеа, каджанко психолого, каджанко докторија, на оходжа каджалка бајнел туменге, или па качивел туменге манге але анге амајлие, ходжа дика гелум којек ходжа или којек шео, пишингја манге амајлија и кет правава и амајлија те дикав, намерно правава и амајлија те дикавла, со те дикавна е арапско пишимо, него ли арапско новина и чивдо, валлахи биллахи таллај хава туменге совол. Арапско новина кингјала негдека, чингја одо арапско надписи тарие оде новина, па кјаргјала сарамајлија им дингја еманушеске и омануша калија те смиринел пе психички. Кја калеске амен употребинге ми религија, кај најбаро пропаст е религија, кај најбаро пропаст е муслиманенге, а кај најбаро обшествено лагерва керава пислуко, те манглен јеке народот узадинен, те манглен јеке народот е мукенки чик те дживдинен, керена кале народоске аѓар и кади кена дова народо никак просперитети на ете ово. Значи, на не религија кова керела највише дерсија, на не религија која свако џума и керела дерсија, на не религија која со највише о Курани, о китапи читинела пе, ама промена воопшто, значи промена која маро народо воопшто на не. Еке миромото, акава и миромото, акава и омото таро бабе, таро севгјули, таро сама речаве со бешена ходжа, амен мора ти клова ко социјална мреже и тире предавање те шунгјовел ко социјална мреже. Јако месјум сине против акала социјална мрежа, мак Авдиева керава те сака на панлема мен ко само ки џамија, воопшто амаро народо на ете овол освестимо, тародова со амен кераја лафи. Значи и религија на не салде аѓартева керав амаре емоцијете те дела менге утеха баш амаре емоције или па те пишина амајде или те бајнату менге тикалату мендаро оджинија. Оджинија тикален и си христијанско да ексозизам, о христијање да керна ексозизам, меја калестар и си мајек најбаро кердо туво насипи, ама Рамазанија канавала бабе, Рамазанеске почесто какера, сар дикелапе о екзорцизмос ко ислами, сар дикелапе о екзорцизмос ко христијања, сар дикелапе о екзорцизмос ко будистија, ко хиндуистија, ко татоистија,
Саро лајкале на оджинија, саро лакерена и сар требала те халова мене джинен, сар требала те халова о екзорцизмус кој ислами, памтинен пишине на каја тема и ек путика дикатаро рационално образложиве о екзорцизмус. Which massacre? Панда дуј масек Рамазани, панда дуј пестрин масек кавола менде. Бизнес карумина кана. Пекердана теа тема. Ама веруинен акава со кашунен леко медицинско образложибе со ски најбаре агартева керав актија со и керде тани керде машкаро муслимања башо екзорцизмос кола тане нападимета роджинја и о муслимања аракена о решења калеснар набајуднаја неголи чисто не психичко лечибнаја. Таро екзорцизмос те кергем лафи, ва кергем депресие, ва керава иси мануша. Ек пути ек мануш ја вингјапе манги и објаснила манги таро чаво, на мангава навате спомнав со ски сием ко социјална мреже. Ко врда сием, шајшу не намена кате, ко врда сием, джава ко ме влютили на джанава кај и од телефони звонинела и ме ко јавно англасари ненде со обешена да ко врда, о мануш вакерела пиро проблеми, вакерела и сима ек чаво хоđe и објаснила о симптомија е чавескере и вакерен у иста симптомија сар ек нападимотаро джинија, не? И ке цакава објаснинја манге со керела очаво, сар керела очаво и о прво миропучиве си не пушунле дали очаво лела дрога или па лела кала пиела хашиш или наџенава со скјаканаки машкар коамаро агер терни генерација каватано бут распространимо и о мануш вакерја хоđа котар погодингјан, не? Ко прво одмах, котар погодингјан. Вакерава о симптомија со ту објаснинјален манге тане исто јекова лела исто дрогата, не? Значи ке те пиело хашиш, да, дикено симптомијата не исто сар те вакерен нападиметаро таро джинија. Ама сакава муке на менге јек термини, муке на менге јек дивете спреминамен, јака лестар таро екзорцизмус најинтересантно тематика премало традиционално дикибе, мо рационално дикибе, акава мангла мо прало руфатите кереле мансар према традиционално и мо рационално дикибе од джинија, сар халовена пе од джинија по ислами, иншалла рамазанескја каја тема кавал машкара менде. Аѓар, шајлите почминава, керава шајте почминава, кава и миро почеток. Ајде, бисмилај. Бисмилај. На саринен коментара харити керел пес под контрола, беко те шајти кереле под контрола мукал со ски дикава о хајда дена повише вредност код коментара, него кој хоđа, а за молнавтумен мукен дека пишиме кој мангена, а менгите на вредно о дерси. Бурум хоđа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم جماعة المسلمين Allah skoro rahmeti, Allah skoro bereketi, Allah skoro makfireti, upral tu mende, upral amende nekovoli inšallah. Kur'ane skoro hidayeti, upral tu mende, upral amende nekovoli inšallah. Ja Rabbi, kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ka čitina, kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ka haljova, hem kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka dživlja kera ili pa ka dživdina e Kur'anija. Amen, ko последно лайф со кергемле, амен ва кергем дека кераја свако недела о тефсири или па о проекти халиланли о Курани, себе питаро мире приватна буќа, со ски сима некогаш пути, амена човаја секогаш недела, ама недела некогаш ти клилум конот ситуацион бутите керав или па те нешто те завршинам, не саве буќа, тега ни шајте овол понеделник о тефсири, сарсој авдие понеделник. Значи, на ете мука о тефсири, кажал песке свако курко, ама шај јек диве место недела, те овол понеделник. Одолеске да, извини најаме на маре джемаатеске кова ирати аджи кергели, па мислинге дека ковол о тефсири.
a da les keda avdije kerajale za te šajamaro narodo tešunen o kuranska ajetija. Ali ko je but interesantno ajeti ko Kurani azimušani, ko dешто ајети таро суретул Бекаре. Значи суретул Бекаре и тани дујто сура таро Курани азимушани, која страната на ко бесим коркут, и си ту мени страната ро бесим коркут, каси си, е Курани ек страна, соски си буджене прво пути правена о Курања, и интересантно е да керален ге стране на суре емаетија, него стране и посенки страна и број, кергем, која страна? Страната ни трито короманде. Трито страна. Значи, од приликата на скосао Курања слично. Трито, штарто страна, значи манде и дујто страна, ама ко не саве страната не трито, штарто страна схемакате и кет кадика од дешто аети ачиле. Мислава ко дешто аети ачиле маѓа? Ја, само. Мислава и не, овто и на или... Овто и на кергемнен окова курко. Овтото е... Дештото, мамам, ка променна водмакана. Променна. Дешто аети. Со вакерла менге о Аллах джелле шануху. Читинаја. Бисмиллахир-рахманир-рахим. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. في قلوبهم значи коленгере قلبيا قلوب значила قلبيا في قلوبهم مرض isiyek nasvalipe o Allah dinga o Allah da lengoro dingalenge nasvalipe isiyek nasvalipe kolengere kalbia isiyek nasvalipe o Allah da lengere nasvalipe bariya kerela znači fi kulubihim meredun fezadehumullahu mereda o Allah bariya kerela lengoro nasvalipe walahum azabun elimun bima kanu yekzibun ko prevod me bishigum len ajkerela bari duk Азаб значила казна, коле саве китап јака на кадикено преводија, азаб значила казна, ме пишингјума кате дук или па азапи, пробингјум харица повише романете, а човав ко романе лафија, баше од ова со Аллах, со ола ховавена, значи лен и силен јек бари казна, соски силен бари казна, или мумби макјану јек дибун, соске ола ховавена, соски си казна, Иншаллах, ко тефсирија кана кава керав, и бут интересантна лафија. Јек зибун соске ола ховавена. О Аллах делаленге казна, бари казна. Шај јек пути Орханите читинал манге Енес Карич. Орхан? Бисмилlah. Болест je u njihovim srcima, a Allah bolest njihovu i povećava. Zato što lažu, njima bolesna patnja pripada. Soski ola hovavena, o Allah lengeri kazna, bar ja kerela agar, ili perela lengeri kazna. Enes Karić. Makedonsko čitinaja menge o Lokmani. Gülhan, soske Lokman čivea, Gülhan čifto ana. Auzu billahi mina shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Во нивните срца има болест, па Аллах им ја зголемува болеста. И за нив има болна казна заради тоа што лажеа. Садака Аллахул азим. И силен казна soske ola hovavena. Pazine na kavalahi hovavena. Bangarela mare kičme. Ajdi Romani Sofra, čitинела таро Бесим Коркут. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Njihova srca su bolesna, a Allah njihova bolest još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. Аџи керела не бари казна соске ола ховавена. Германско и сили некој германско те шај упрете чивен, ја германско те појавин ја шај. Нека читина, ама мислева дека кога се објаснаманге да о Гюрхани, шајтало интернет тикала, мислева дека кај торо Мухамед Асад. Мухамед Есад, не проблеми. Кастар било скоро слична тане, не требала бутте базирнаме, ко Мухамед Есад каѓако професионална етија, кола требала чаче харица повише те бавина амен ленсат, не? Джака на сабо било германско. Wasch, Bismillahirrahmanirrahim. In ihre Herzen ist Krankheit
Und Allah mehrt ihre Krankheit. Und schmerzhafte Strafe erwartet sie, weil sie logen. Ja. Акана Теаваджи кодува на джанава дали мангена авер да чибјате и сине кој со мангела авер чибја шај теавол упрем те читинело до ја чип со олака манген шај француско, шај италијанско, шај шпанско, на джана коборџене шунен амен, ама теовен амен сар важној. Фи кулубихим мередун, коленгере калбија мерад, значила мерадун, значила исилен јек насвалибе. Упредер кергем лафи тароје група мануша. Која група мануша? Значи, амен ке длилем те објаснина или ке интересантно почминела о суратул Бекаре. О суратул Бекаре и силе ек интересантно почеток. На неле, значи, почеток коватано агар ва кердо едноставно кердо или себе писара ало агар и кердо. На. И силе значај соски агар кердо о суратул Бекаре. Соски почминела. Почминдор саме ајтен сар почминга суратул Бекаре сакава тумен со сиен мансар активна кате шунгено. Прва ленгеро почеток сине таро верникија, таро муъминија. О Аллах објаснинга кој тане верникија, кој тане муъминија. Од дојто групата романуша со објаснинга о Аллах кој тане неверникија, кафирун. Аллах кој учарена о чачипе. Од вакергем пред дујтрин часија лафи. Емакана и трето манушикано својство со кој мануша постојнела, тано два дволичност. Амен, ко муслимања со вакерајале мунафикоја. Одла кој сар објаснингемо кова курко е мунафикон, кова ленгери чип нешто ја верва керала, тоест ленгери годи, ленгери чип нешто ја верва керала, а ленгоро калби ја вермистинела. Значи, и чипа мо калби напасујнела. O kalbi mangela o loșnipe, a catar i čip se koja švakirala tu menge šukaripe. Znači, i čip emo kalbi štom napasuinela, tega ni amen vakeraja adla manušatane dvulična koja. I Allah džellešanuhu angleder duj ajetija upre objasnila sine emunafikon, to jest edvuličnikon kova avdije продолжинела ленца. Амен ket keraja tu men gedersija, amen upotrebinaja duj svojstvoja. Verniko hem neverniko. Soske amen ko ki korpa je neverniko, skeri čivaja sarinen. Da li od ovako munafiko, da li od ovako ateisti, da li od ovako mušriko, soske sakala terminijata ne posebna ko Kurani azimušani objasnime, kafiri soji, ateisti soji, mušriko soji, amen angleder duj časija da vasa objasningem, hem munafiko soji. Ja danes keda su interesantno maškara amen deko muslimanja, keda vaja koa kala etija te čitinalen, amen čitinalen agar da so voopšto ke čitinava kava eti man koa kava eti nadikavaman, me koa kava eti narodavaman. Akva i najbari katastrofa. Akva i najbari katastrofa maškar ko muslimanja ke čitineno o Kurani. Ке читинаја о Курани, амен читинајале ме агерва керава комире дерсија за трето личност. Значи, ке читинава о Курани, читинавале авереске. Никад ке читинава о Курани, мангена читинава. Значи, ке читинава кана акава аети, соба керало Аллах, коленгере калби и сина свалипе, ама касти сина свалипе, мора теджа кој њато аети. Ола мангена е Аллахе, хем е пейгамбер, ола мангена е Аллахе, хем е пакјавутнен, значи е пакјавутнен, кола пакјана, те ховавен. Значи, ола со мангена, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Значи, ола мангена е Аллахе, хем е пакјавутнен, окола со пакјана, те ховавен. Јакана, кој се тинела пеко предходно дерси, сома кергем, шајле акала мануша амен да те ова, ако си ем верникија, ако си ем муслимања, шајле амен да те ова. Со машкар амен ди сина савке, кола прво со мангена е Аллахе те ховавен, ленгере понашибнаја, ленгере си кавибнаја исламну која, ленгере ајарва кердо, авријал си кавала пе авер, кога джала кере, танов кроси аверманост. Авријал шукар личност, Андре румимо личност.
Yani ke davala kere pe familija ke pe çavenge pe romnja ke rumimo, ama avrial narodoske taro imeri pošukar. Hođa, nane. Ja, znači soi akvaj. Amen probinaja e vernikon, to jest prvo je Allahete manipulirina, akava objasningem, sar manipulirina je Allahe, ke trebala ke dva keraja tu menge den zekati, amen tegani odmarodaja načinja колатане условија за мате дел пезекјати, те аракајек начин тародова, те астарамен кодова, себепи кај со на требала те да озекјати, почминајте манипулирина. Пралален ку исламија савкин катастрофа кердо, Мухаммед Абдуху те читинген о тефсири, сар манипулиринге езекјатеа, сар манипулиринена обарвале езекјатеа, соске ја за зекјатите делпе, ака на што малемџи ке тематика те спомнинава, за тумаро корист, оно дори га ке читинилабе, те халјовен, сар манипулиринге макале зекјатеа, за јек зекјатите, те шај мануште дел зекјати потребно и нисап. Нисап тано, аменде, андот пребало месепја, таро 80 грама злато кокер, джико 90 вакера, 92, 91, 92, разликујнала пе премало месопско учиве. Те си тумен барвали пе ко тумаро кер 80, тоест 90 злато, алейкум селам. Те си тумен злато ко тумаре кера, тегани туменге перела 2,5%. Шето чав тут нешто ако шај. На не пучиве соске кога предавање на не пучиве покасно шајте ово, не? Шајте пратине на калабуќа, Харица? Ачкана нашавгемо мислибе кај манглу. Таро зекјати ке. Маде камера мо падлика се више. Чина џеоџа. Ја, маде на јарсоске насо на мангавате одговорна ко киде тематика со и бут важно нешто те вакерав чина венале, не? Со требала туменги информација башо хадиско. Ко зекјати ја. Конисапсијан. Манипулиринге о амено муслимања сар манипулиринге мо зекјати. И од вани сапи требала јек берш ко керте оволамен. Ти си тумен јек берш адала паре, тега ни амен требала зекјатите да. Те на не јек берш правален на требала зекјатите да. А кава јек услови чи јамен ги аѓар, не? Ама кава услови тано месепско услови, на не Аллах е скоро, Куран е скоро, услови тано скрос јавер. Кет кава код лаетија, кава кераве Куранескере условија башо зекјати. Месепска условија тано јек главно услови, оми сапи, од ова барвалипе тоа тумен јек берш. И у муслимања джа нема ли сокерге? Англидер те аволадава јек берш, англидер те аволадава берш, и калена опаре, ем денале јавереске, денален јавереске, салде мате перени јек берш, и кед накела, они сапи пале миранеланин, песте, салде мате дел зекјати башоле скоро барвалипе мате дел зекјати. Валлахи хава туменге со Мухаммед Есад, реке дава туменге тефсири, Мухаммед Есад, кет керала лафитаро зекјати, акала проблемија спомнинелален. Акава манипулириве постојнела панда ко емевие. Значи, ов спомнинела прво емуавја, емлескере, ајарва кердо, лескере водичија. Кова ова о зекјати манипулиринге ко ленгоро дживдипе, дикен. Јакано Аллах вакирла, која кавајти Аллах вакирла ајар. Ова мангена е Аллахете манипулиринен. Значи, ја савке верники ја иси, овкерала пе цело живото муслимани, ама прво со почнала е Аллахете манипулиринен. Амен да, амарен намазен сар, со амен кылдинаја намазија, мистиндор дека амаре панч вактија намази ка ингелела мен ко дженнети. А салкола буќа бистрајален, салкола буќа мукајален ки страна, салде намазеја мистиндор, амен мистинеја е Аллахе да манипулира. И Аллах ме кылдингем намази. Амо Аллах делато арманте намазија, февейлу лил мусаллин. Тешко тире намазенге со ту кылдингјанлен, савету намазија кылдингјан. Кет халяне чоролен горо хакко, кет уништингјане чоролен, кет уништингјано општество, кет надингјан право е манушенге. Само намазито кылдингјан. О намази и силе јек, ајарва кебо, е намазе и силе јек сврха соске амен кылдина е намази. Ама мари сврха, со амен туменге објаснингемо
o klasična ođalarija i klasika ko islami so amen objasnim gen tu menge o namazi, soske kıldinaya namazi, amen tu menge vakergen zate ko senpe amare grevija kıldinaya namazi, ili pa za odola namazi tingele amen ko cenneti. I akavaju problemi, na neaga, o Kur'an Azimušani nešto ja vero objasnila. O Kur'an Azimušani vakerla kıldinala pe namazi za te cidamentaro haramja, za te cidamentaro lošnipe, za te cidamentaro fahša. Odolesky kıldinala pe namazi. So, jakana te ova tekvalije bogobojazna, la'allekum tettekun, zato ova men bogobojazna, sarovola pe bogobojazno. Bogobojazno paše je Allaheske ovola pe cidin dortaro haramja, cidin dortaro lošnipe, cidin dortaro nasilstvo, cidin dortaro fahša. Ekjakva namazi sokerela cidela tutaro fahša. Ja mena kana normalno tu menge akava te objasningem da o namazi tano od vas okosela pe amare grevija, normalno manuš kakerel haramja, pa odova kada lik namazi tako dinali kava kerel, gotovo, rešim dumeno problemi. Mire grevonca. Gotovo, okotar bikinga overda hovavno, iranjale skere kilometraže, ruimeru minen goro vrda bikingale, posle njalo ka namazi, Allahu ekber, kıldinali ket pučenale pa tu, saraga na namazi, a kada ima nuše hovavjan, a kada aljan, pa ne alumo namazi odoleske te kodina. Ama nasamo akava. Ket cijem si ne ameno ođalanija pučle, i dene si klasika panda kerala butimaš karamen de ođalarija. Soma kerna, soske amen postinaja, 90% muslimanja kadentu menge odgovor postinaja za te kosempe amare grevije. Pravale, pa mange džanena sova kerge budžene, pa mena kerava grevija, soske te postina, te mena nema džunahja, soske ne te postina, te mena kerava grevija, soske. Kere, koji postinela ki krajka, koji krovola, koji postinela? Postinela salde okova koji kerala džunahja. Kıldinela namazi salde okova koji kerala džunahja. Kıldinela namazi salde okova koji grešinela. Halale nanea sad konaš. Akva probinen. Sarteva keraftu menge hari po hari, so avdije šunenale, ne mora avdije sate prifatinen mandat. Normalno da nekole pralindja kana kava ohota nešto je averva kerala, tačno averva kerala. Na mangava i klasika te povtori navla, nego li mangava sui, taro samare dersija so 1400 godini tumen na promenin gem tumen, avdije i sije grupa taro učenjakoja koja si jem spojime, hem mangaja odea grupa temenina nešto ko muslimanuko. So temenina maškaramendo muslimanja te ovo najšukar astronauti. Maškaramendo muslimanja te ovo kakiro pe lafitari medicina te ovo je muslimansko anaf kerdotari medicina. Ket kakera lafitari tehnologija te ovo lamaro muslimansko anaf pišimo ko tehnologija. Ket kao ovo, kalalim ja kalava kerdume, ama inšallah ko akala ajetja pokasno ta spominane, amen ne muslimanja, ama ko unapreduvanje ko amaro dživdipeno ne amen ništa. Ne amen ništa. Yani inšallah pokasno kako ne sada ajetja ka spomina. Znači amen somangle, Allahe eme pakavutnen, znači prvo manipulirno je Allahe, posle me pakavutnen, te holaven. Ola korkori pes holavena, znači Adla manuša korkori pes holavenape, ama odova korkori na dikena ili pa ola odova na džanena, o ajeti vakela enjato ajeti. Znači kerala tara savki grupa manuša. Taro cakava su objasninava tu menje, somangava te vakela, akava ajeti. Mačitinen ne munafikonge, akava ajeti, čitinen ne tumenge, akava ajeti, čitinavale mange i mereske. Dali me probinava prvo je Allahe te manipulirna, posle e pakavutnen te manipulirna, šajni me da te ovaftarija kaja grupa manuša. Ajde pučen tu mente čitinen akava Kur'an. Šajni amente perakija kaja grupa manuša. Jakana sova kela, dešto ajeti, adala manuša, kola tane lengere kalbija nasfale. Fi kulubihim naradun, kolengere kalbija isi nasvalite. Jakana samo nasvalite. Isi amen biološko nasvalite, agar vakebo kalbeskoro.
насвалите. А кате која кваети на керала пелафи биолошко насвалите. Биолошко насвалите аменџана е грипи, соđена со медицинско нормална, амаре насвалите со машкараменде аракловена. Кардиоваскуларна, а не кардиоваскуларна. Ja, не, ајде вакердо, биолошко насвалите на керала. Него само насвалите Аллаха кате керала, лен и силенко ленгере калбија насвалите. Ленгере калбија тане насвале, а кад на керала лапитаро духовно насвалите. Колата не духовна насвалите. Колата не духовна насвалите. Шалите број, а вали ту менгјака на нешто ти годи одма. Керала и тумари годи тик 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 тик. Ода се умема керала. Која? А љубомора прво, љубомора, мрзна. Браво, јек и љубомора. Јек та родла насвали петано љубомора. Дујто сој, а кала насвалипе уништинела е мануше, а кала насвалипе халален душевно акале е мануше. Значи, љубомора, егоизмус, Da егоист. bist du eine Frage stellen? Не, Frage kann man nicht nachher, ne? Nachher fragen. Што се чвеналеве, маве, фарајле, Колку влезина, Андре? Колку влезина, Суски Андре? калјана вријал, не на жан суски. Дема модератор тој фрдави савке момче на вријал. Оја, Добре, денес е боске моделатор. Имаме Чинавена ману шебе со се кувела, О, па не со културна те мануча, камери. ќе си безобразно нарда и сјаме. не проблеми, шајте пученама, после пало од ова. Дека сиема Андре кон најважни тематике тоа. Дема и моше бруда, аз ту генук моше кан су фраген да узонц. Себо ке извини нама ту ке мо прал сатане, амаре пралатане, шај на халоло прал каджи керал, ка одговорине леске хоџа, ама ов бите адава Бите сабари, будете сабари. А мен Чај, цари ко дека граждан одговори на нешто. одговориме ту менге ко додека завршинава од тефсири, не? Додека завршинава образложението роај. Само јек секунди. Ахмед, дали мангете лезине Андреј, суски ту исто четине германско, те манге ава упре. Ахмед само те манглан на не проблеми вакеро се и кловал, суски. Да ме теле, суски ми уклево прете на пола Андре Никој. Ахмед те манге влезине Андреј. Германското микенде, ја. Аги кал. Бојро продолжин хоџа. Да. Значи, и сјамен насвали петаро љубомора, и сјамен насвали петаро егоизмус, и сјамен насвали петаро терумина манушенгере кера, фитне, значи мануш пердо јасавке насвали пнаја, и дике накана. Ленгере калбија тане перде насвали, асавке насвали паја со буд паро телечиненпе. Акала манушата не буд паре, соске акала мануша тане штета башо општество. Акала манушата не штета башо социјално дживдипе народоскоро, јек фитнашај цело дисте уништинел, јек фитнашај цело манушибете уништинел, а ети си ко Курани азимушанија калестар. Не? Ја гана Аллах джелешану вакила ленгере калбија тане насвале. Со манге, иначе нава дали ту менге ка поможинела кава аети, ке читингума кава аети манке ергама јек степени поџандо соске споингумле, то есть байраклы споинела ле акале аетија. Суретул Ахзаб, Суретул Ахзаб, трианду дујто аети. Суретул Ахзаб. Ајде. Бројка на неман таро сура, ама Ахзаб джан. Шајлите ракен? Сура Азаптани 3-3 сура. Ахзаб, трианду дујто аети. 3-3 сура значи 3-2 ајети. Шуне на кана кај канату менге о Аллах о исто лафи мерадун спомнинелале ола ленгере калбијата не насвале. Ја канака спомнина о источно блоко емо западно блоко тари интелигенција. Мангете читнали ке као македонско, ко босанско, суски мангете. Коса очи бјака читинале, коса очи бјака. Ај као, пакела као е стао зубине. О жени, на пророкот, не си како нито една друга жена, ако си побожен, не зборувај привлечено, тогаш лицето што има болест во срцето, ќе има Околенко и силе насвали пе коленгере калбија, сој си?
Вајта. Зборувајте соодветно. Kerem lafı löngere lafya olada ne nasfale kolengere kalbiya ola şey tumengeda teferden yak ayar vakerda. Znači tumengeda te zakačinen pe tumensar. Ajek puti bosansko orhani neka čitinal? Bismillahirrahmanirrahim. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao neke druge žene. Ako se Allaha bojite, tada na sebe govorom pozornost ne svraćajte, pa da tada žudi onaj u čijem je srce bolest, jer rijekom dobročinstva govorite. Ja, znači pazinen soka kerem lafi, pazinen. A kad te normalno posem продолжинало од те панден пе ајде кој ка читинал, ајде Гюлхан па после ми Романи Софра. Ама ако македонско читинга веќе оправило Ама дехран. читам дек пути. Кастари сиду? Старо Хасан Джило. Фанџило, ајде. Шунен, Е, јага на сока кера. Бисмиллахир-рахманир-рахим. О жени на пратеникот, вие не сте како другите жени. Ако сте богобојазни, затоа не бидете преблаги во говорот, за да не посака оној во чие срце има болест, а зборувајте збор што е добар и пристоен. Точно. Ајде Романи Софра пандек пути. Bismillahirrahmanirrahim. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom skrećite. Ne skrećite, pa da ne napast dođe onoj čije je srce bolesno i neuseljeno govorite. Значи, Allah Celle Šanuhu vakerila e pejgamberes kere rom njenge ket ka keren lafi te pazinen sar keren ma te keren but nežno lafi soski isi nasvale manusha kolengere kalbija. Nasvale. Pralale nasvale. O Allah kadva fi kulubihim maradun kolengere kalbija Allah tane nasvale Allah tara tumaro glaso so shunela tume nežno Хералапетски филми. Казакачинен туме. Екана и цивилизација керера Аллаха. Соски Аллах вакила о джувла o musliman che te pandembe. Sos che te pandembe. Si ko kalbija nasvale manusha. Ja ka vas učinila pe ko avdusutni moderno civilizacija ko muslimanska puvja slučinila pe. Sos učinila pe o manush so shunela o štikle e džuvljakere so pirela o štikle da tak so shunela o štikle leskiri godi romimi. Мато ја кане намангава ко социјална мрежа ти изразинава, ма тоа се неко тефсири ги џамија ги изразинава сине. И годиро ми мочароло. А камоли те дикелла кере бала, а камоли те дикелла кере адла чењакола кере кана, а камоли те дикел панда ла коронесаво барваливе. Фи кулубихим марадун, насвалеко калбија иси. Насвалеко калбија иси. Allah манушакола тане насвалеко калбија и нормално, ако на менде ко исламско свето, панден туменсоске баро бројтаро муслимања и насвале. Ако деки Европа слободно пире, но мануша воспитиме, цивилизириме, цивилизација. Ако те пралален, овен чачутне ко тумаро калби, емовен реалистија јек пути барем ко тумаро дживдипе. Јек джувли, те накел, ко муслиманска тана кај со муслимања бешена, соковоло доле джувлаја, емјек джувли нега накел ко христијања кај со бешена христијања. Кај осетинала пи джувли послободно? Кај осетинала? Зашо? Соске, фи кулубихим марадун, амен сием ко амаре калбија и сиек насвалипе. Амен адала насвалипе, налечингемле. Čak je pejgambereske romnjenge vakela, pazi me na tola narodo. Ja. За жал.
ке читингион ме акавајт гергаманге тик сои проблеми ки кохалој бе ки авдусутни амари цивилизација. Значи амен панда на халилем и о европско блоко, западно блоко, емо источно блоко ко живото, јакала и културе, акава и цивилизација, јакала културе, макала цивилизација, те на джанглем, те читинален, те на джанглем, те респектиринален, а јарва кердо читиндо респектириве, амен, тегани, исиамен, јек проблеми ко амаро калби, ке амари годисија и проблеми, джан лечинен тумен, те иси тумен асавке проблеми, а пралален, те тумен таро балаје джувлянкере, филми керена, джан лечинен тумен, пралален ме таксисти, доборон бешкер јумбути, јани, синеман, ака, пралален, лечинту готово, те нешто нашела ти годи, лечинту, джа лечинту. Ама мено да оправда, ама муршасије. Макере, ака те холјана. Те си муслимања пандау. Толкова требала те ова. Повише те акцептирина. Јусуф алейхиселам со кергја? Да ја туменге бершен саракава пример, таро Јусуф алейхиселам. Ке те фараонескири ромни викингјале. Интересантна случка. Викингјале. Кој викиналале? На викиналале, ака јајк обично џувли тари улица или викиналале јек фараонескоро ромни, права. Лепотица и најшужи. Фараонескире ромњана си, не? Аѓа, фараонескире ромња, астар таро авторитети, джико респекти. Ја кана сокерала, викинела. Ава, си ту могучно, се ке ме свима каде? Ке ме свима каде? И тегани, шуне на каја случка, кана, шуне на каја случка, со случинела пе, а кава ми годи прскинела каде, ми годи прскинела кава. О Јусуф алейхиселам макела, инни ехафуллах. Ме дарава таро модевел. Ме дарава инни ехафуллах. Ме дарава таро девел акава те керавли. Сокерелај иромни фараоноскири джанен ли сокерена, лела јек чаршафи, лела јек пешкири соске коленгере собе и сирен кипија. Девла, коленгере собе, ја не кипија. Јој лела, учарела е девле, учарела е кипе, одоле чаршафеја, и вакела лајке, одевол, надикела, керага на сомангеја. Керага на сомангеја. Валла аменте викинала мете вакела ке ролет нека пандав кер сомангеја, валлаhi биллај. Авено муслимања дали ко употреби на олафи, инни ехафуллах. Ака има пучиве, инни ехафуллах, те вакера ин. Те амен си е муслимања, те амен тумен ајар воспитингем тумен, те амен читинаја туменге 1400 години Курани, те амен туменге дерсија ко свако џума и кераја, сар шајсине мате воспитина тумен, сар шајсине кетки кловентари џамија, одма нешто, амари годителе тинал. Соске на џанам о ихсан хоџа, о ихсан бисерган. И кулубихим марадун. Соске коленгере калбија иси насвалипе. Ака на мекет читингјума кава ети, мена читингјум ле мунафиконге, пралален, сакате со шуненама. На читингјум ле мунафи, читингјум ле манге, фи кулубихим марадун, шајни мете овам насвалок. Шајни манде кава насвалипете ово. А етеја, шајни кава насвалипе мандето. Значи, коленгере калбија иси јек насвалипе. O Allah da lengoro nasvalipe barja kerela, ama isto nasvalipe tano inačluko. Inačijetove, taro inatina mangea te prifатине, таро инати мангеа те негирине, таро инати мангеа те ове против нека сте. Ака те воедно, ака те шајте спојна од вада, ола таро ленгере инатија егоистичко, окова намангле, соске ленгере калбија сине, насвале, hem lengoro nasvalipe o Allah Celle Şanuhu barya kerela, barya dikeno ayeti, o Allah barya kerela, znači sar meredun fezadehumullahu mereda, fi kulubihim meredun fezadehumullahu mereda. O Allah barja kerela lengoro nasvalipe. Ma nešto i nasvalo ljubomorno upral popral. O panda poviše nasvalovala, panda poviše rađate naštite sovol.
Знаеш ти, тари љубомора, цело рат на собола. Соске, лескере љубоморство, бариола. Еке Аллах да, акава спомнинела дека од ова насвалипе со исико амаре калбија. Те амен на джанглем те воспитинале. Те амен на джанглем те лечинале. Тегани адава насвалипе бариола и калела амен таро човечанство манушавише на не това. Таро ихсан. И калела амен таро това ихсан. Насием више ихсан. Сова керела пе хајвани да те вакере ка повреди не хајване. Соске авдие мануша ако авдосутно моментално ситуација некога шајте осетинето посигурно ко хајванија него ли ко мануша. То орикона оџукели пошука рамал него ли тиро манушикано амал со иситу прал пен амал ли соџана васо посигурно е ориконо тута. Посигурно побаро поверење и силе. Јани вакерава пазинен ти клилем таро човечанство. Мануш со шајте керел пегоѓаја, о мануш со шајте овол румимо, о шејтани нашти, о шејтани вакерла меа кава со диклум ме кава ко суратул Бекаре ко Бедр, ко битката на Бедр. Кава кадикен о шејтани коркори пирела фензара кава керел. Аман ме да сум шејтани, ама меа кава со диклум, ме да дарава, ме да нашава. Амаро, о мануш, бетери таро шејтани. Ани амари годи, тано, бетери таро шејтани. Акана Аллах воспитинела мен, пазинен, тумаро насвалипе те на лечинген, те на джанглен те лечинен тумаре насвалипе. Тегани джанен соске, канакавене шејтанескери граница. Јани канакавенла. Соске о шејтани ке дикла е манушева ке јалау со створингјан Аллах. Со створингјан. Значи, ту створингјан не са остворење кова нанеле границе. Нанеле границе. Ја да леске да омануш нанеле границе ки лескери годи. Колескоро, ајар да вајкерав, колескоро нефси, овсо родела. Нане границе. Пралален джанена ли со родаја амен. Со родаја амен. Кавај тикно амен со шунајакате. Мануша чиненален. Мануша силуинена тикне максымја. Мануша хем чинена е максымен, хем силуиненален. Ем вакерла, акава родава, акава и манге. Те задоволи опе. По нефсиле скоро те ово задоволно. Ема акалата не најбаре учиме да шајтовен, докторија, психолого мануша. Джала ке бути психолого, хај лечинела, а кога джала ке речинела мануша. Хам сарва грела по одова, сохане и годи, сохана манушикано. Канибелистија. Јани хана манушенја, која пути шунгена кана оновинари со силе мудардо ки турска амбасада, арапско новинари. Джани нали сар сине мудардо. Интересантно те читинен сине и случка. Арапско новинари нашло тари Арабија, ки турска дживдинела сине и требала сине леске виза телел ки арапско амбасада. Ама само од ова сине агар планиримо со але екстра мануша те чиненле. Значи од ова чиниве на сине агар чини, него чиниве кокоторате шај од овато уништингио. Читине надава, читине нисико Netflix со филми ле скоро. Бистергимо анава ка намате спомнинав, ама бистергимо анав скоро. Ко Netflix со филми кердоле скоро. Сар чингеле. Значи, мануши си чинела, бизо проблеми. Сој шејтани леске тикно. Премалмири годи. Премалмиро нефси некојаш сородела мо нефси. О шејтани манге тикно ачавала. Премалмире штете со мене каске шајте керамден. О шејтани манге тикно ачала. Премал не саве фитнес о шај мете керав. Премал не саве теруминав буќа, теруминав фамилие, теруминав наџанава со месо шајте керав. Шејтани да тикно манге акалеске. Одолеске да. Санџи коте, валла шајд, значи,
Asafke manusha lengoro nasvali peshaite te bariol, ama lenge soisi akava ko dvojнатор акава ети, лен аџикерела лен бари дук, бари казна, кас аџикерела бари казни, баш од ова со ола, со керена, ховавена, сар пишна, елимум бима кану јекзибун. Агар, волехум азабун елимум бима кану јекзибун. Yani, лени силен бари казна, баши соски акана ке пучава ман ме. Акана шуне, акана ка керел тумари годи тик 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 тик. Соски силен бари казна, баши одола со ола ховавена. Пралален. О ховајбе, кој ислами, надикела пе само агар, ховавгјум ништа. Ховавгјум, агар амен вакиргем туменге, те ховавгјан, ем халан совол постин триндиве и готово. Ама на Аллах вакирла, баши одола кој ховавена, лен и силен бари казна, косо ховавена ходжа? Одредингјали Аллах кате о ховајбе. Са, таро бики бе врда, джико... Мени бе километража. Са. А да леске да о најлошно карактер јеке манушескоро, својство, таро карактеристики јеке манушескоро тано, ховајбе. Најлошно. О те спие, hođa, Srđano te spije. Ама шунен акана, шунен, кава керав кисим је квици. Шунен, а је квици, ајте за те халјовина кава дерси. Је квици кава керав ту менге. Те ола менге поинтересантно. Јек чај залюбинела пе управо јек чаво. Не? Пирела дале чаве. И акана одате чијакоро шунгја дека и чај лескири пирела јеке чаве. Има кирела е чијаке мичај тамам ту пиреја со пирејалеја. А не ле јек диве кере меда ту поздојнавле. Теди кав којтано, сојтано, саритано. Керева тамам пирејалеја, та и са шај калетулеја. А не ле кере ме теди кавле којтано од ова. И чај ако модат, та и са канавле. Та и са тнодиве и чај анела пе ајартева керав пе камле, анела ту поздојнел пе дадеја. И беше на ајар, и кере на лафи песке. Нормално, лафи. Тари дуња лучко лафи, керена, и пучела е джамутре, о састрото, со дате чијакоро пучела е джамутре. Мочаво пушинеали ту, пушинеали, ма керла на, ме цигара никак не. Ме највише со мрзинава, керла цигара мрзинава. Керла шукар маша. Керена лафи, чинавала лива керла. Мочаво ту алкохол пиејали, естагфурла. Ме алкохол, асавке буќа, ме мосте начивава. Ни помангава, те дикава гела асавке буќа. Тамам, девами. Ту нешто е аверва керла чори бе, наджанава со, кереја ли акала буќа. Намева керла сабе буќа ме. Керена лафива керла о састро, то е чијакоро дат. Вакела е тамам бе вакела са шукар буќес. Барем јек нешто мора ту лошно вакела. Јек нешто лошно. Сој си ту јек лошно. Шајите вакере манге. Вакела мода ти си има нешто лошно. Со вакела кет керава лафи ховавава. Халиленли. Пелоли ожитони ту менге. Јек лошно и си има вакела. Сој од ова лошно те шунавтута. Кет керава лафи буд ховава. Халилен мали пралален. Пелоли ожитони. Сасова керѓа са ховавѓа, значи. Муслимани мануш наштите ховавал. Те ховавѓа ле изиле бари казна. Аллах вакела, на вакела кава мунафиконге пралален. Мачивена кава етико се петие мунафиконгоро. Акала мангева керла имер туке, пазин. Акала својствеја матавол ту сар муслимани. Акала својствеја те си не ту сар муслимани, тегани. Са тева керавту менги. Тегани, не акава етија читинава и мунафикоски, ке давала, хоđа и сие ка ети башо мунафикоја. Са акава, прала туке, на некава мунафико, туки акава ети. Читин туке, ма читин мунафиконги. Зато не мунафико, туке чити.
Ке читине ја Курани, туке читин. Лекере, туке читин Курани, туке. Туке. Ма читине Ахметеске, Махмутеске, Наджан Авагаске. Туке читине Курани. Yaşar duruyorsun. Gernesi vakilla kaleske hoca. Тоа герла. Тешуна. Vakilla kога пучеја vakilla iki muslimani bašo alkohol em bašo balano stakfarla me da restar ki davama. Soskena vakilla kога vakilla bašo hova je baba te vakilla stakfarla me da restar si davama. Me никогаш на hova. Мислиш турска зависиновата рохова иде. Вакергим ту менја тоа. Џанко нешто. Симе праксање. Асминали ме това мером ја бе хоџа ако Сер муслимани смели това пером ја. Шунен ман, добром манипулирингем ту мен. Валлаhi hava tu men gesole makala etja çit akla hadisi ya çitingem. O udar hadisen goro ayeten sarakatetan. O nesoglasnost. Шајте те ховавел мишим муслимани само ко три начинија. Ке требала те смиринел пером ја мишим шајте ховавел ромња. Валлахи биле. Ка требал мишим таро социјално, таро германцо телел таро социјално паре. Дерсија кергем, валлахи биле јо дерси. Гюлхани сили од дерси, тај сам мукена кава дерси ко интернет. Нека шунен сар керге о хоџалари алафи. Мишим ко социјално ке џана, ко држав, акатеки Германија, шајте ховаве мишим социјално со скелата не христијања. Нека кава пиле, шајте ромња мишим те ховаве, шајте за те смиринету, за мате пагел пе обрако. Ја ту пирја вере ромњен цар, после му ховав те ромња. Муслимани? Не па, на оџа каре минео пе обрако. Hadisi si taçın si Hazreti İbrahim'i hovavga. Hangi o da hadisi çigeli amengada te Hazreti İbrahim'i hovavga. Mate çigeli kanaşa. Temati. Efendi, Ja. вачерџам андо калби којто насвало, а и си е калби исто којете су поминипе сарфуад, пошто вачерандо калби. Разлика измеѓу калби, значи кој насвалоем, фуад калби, која помимоко писурак се мукела, емусаси да е мусакилен. Сили мени хари долесна. Ne morate čitati ovo ajeti, agar našti te avavđiko od ova ajeti, akana, momentalno, ne? Ама дава керала лафи башо нефсија да те керала лафи, дава та неа вер тема. На, кате дуи калби. Значи, Ja, дуи калби. Насвало калби, хем фуад калби, кој тано, значи, те пира ко жалост, јако узнемирење, јако нешто. Шунен акана акате кава ко адава, баш акава интересантно со манглум те бакерав, насвало калби ем састо калби. Некогаш бут пути о психологија кет кергеа калестар лафи о калби ко Курани објаснинге соскетани и годи керела бути размистине кедва керела размистине на тумаре калбенцар одва значилна размистине на тумаре гогенцар. Значи, о Ебу Ханифа да кет кергја лафитаро калб, ов си кавѓа пенаја и годи спомнингјала. Ама, исјамен, духовно калби, каја да те асоциринела амаре емоције. Шуне накана. И најбари проблематика ко машкар, ко муслимања, чаче калав тумаро време, ама кате и о пункти со мангавате те спомнинав. Емоције керибе бути емоцијенсар, керибе бути гоѓаја. Соске, амен вакераја о германција тане шудре мануша. О германција на не шудре мануша. Или па о интелигентна мануша на не шудре мануша. О интелигентна мануша за теаненијек заклучок прво пучена пире гоѓа. Послем лендек џалаки емоција. Акана и разлика помеѓу учиме мануша, не учиме мануша. О не учиме мануша, керена бути со емоције. Јакаватано аменде ко муслимања 99,9%
100%. Амен кет анаја јек одлука која маро дживдипе, амен анаја одлука амаре емоционцар. Емоција. Соскја мари годи на пучелабе. Емоциенцар ани бе јек одлука, ко психологијата на овакердо не састи одлука. Не састи одлука. Соскјо емоције шај некогаш ту те ховавенту. Ја да лескеда, ко неписмена народо, кет ја какана кава керавту менге. Примере куранескере примерен саркада. Соске мате джака на нормално дуњалучко. Примерен сараѓа. Некој те чорѓа. Некој те чорѓа. Ака на шуне. Емоционално чорѓа, дика еле чороло, дика е фамилија лескери чороли, дика е да чорела за те обстанинел пире фамилијаке, и амен те насием учиме, те на читингемо Курани, те на джанајо правило е Куранескере, те на джанглемо правило е Куранескере, тега никади каем бе грево танове, затен перомњаке чорѓа, затен пе чавенге чорѓа, зате ханлескере чорѓа, на свој емоције, почмине на емоције. Ани одава емоцијата ро жал леске. На васинена ле и сокерна опростинела леске. Ама хавај, ова вдие чорала јек муаро, тај са чорала и дуќана, то тај са чорала у супермаркети, то тај са кава, то тај са окерат, то таро кераджала ко банке, очори бе анела за румимо општество, румимо општество. Јо ислами вакирала га, на, без разлика тире емоција. И најбаро чоролотево, Хазрети, тоест Хазрети Фатима и сиек хадистеро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Јек ромни чорола ко вактие пегамбере скоро, чорала. Не, лакура нафтано Фатима. Исто саре пегамбере скере чија коралав Фатима. Лакура нафтано исто Фатима. Чорола и акана старенала соске чорола и джала ко пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Шајте ракено хадиси, сек дека, ко интернет, кај мангена пишнен кон макаракенле. Чорала и аненала ко пегамбери. И о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи вакерна пегамбереске ја Ресулаллах ја манушни чорѓа. И о пегамбери анела заклучок, соканел заклучок, лакоро васка чинелбе. Екана ангел заклучок, гелепеске. Амма адеа манушни синела пенџарутне мануша. Што не наман пенџарутне мануша, значи синела со корупциско системи. Амен да осудот е ангјани са о заклучок, ама те гелем кере, те араклева кана не са во сова кераја, ако имаш владика, поп владика или сарва келапе татко владика, са и туке правде тумаре удара. Ај да аракела одоте не са во познанство, со пенџарена пе пегамберија, асхабија кола пенџарена пе пегамберија, и джана ко пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, и вакерна е пегамбереске, ја Ресулаллах. Ту сјан пегамбери, ту сјан мерхаметчија. Знаете, но Аллах сикав гјату тове мерхаметчија. Акаја манушни Фатима, тани тарија фамилија. Акаја фамилија менге пенџарутни фамилија. Акаја фамилија перела менге да фамилија. Теј си ту хатари Аллах ескоро, теј си ту амаро хатари вакерла, опростин лаке вакерла. Пегамбери вакерла, на. Нашти вакерла те опростин опе. Те чорга, те кергја пи казна, ојка добинел пери казна. На успинге, значи какава начини на успинге. Амо корупциско системи наачовала. Геле, акана аменда. Со карода некој со и попаше пегамбереске, панда попаше. Некој со и мангло е пегамбереске, а савко манушка ингелалеске е пегамбереске. Касара кена е пегамбереске Зейд ибн Сабит. Пегамберескоро посилимо Максамио. Пегамбери манглале. Кела Зейд ава кари вакела. Ту сјара маро мануш. Затен о пегамбери тут мангелату хатари тиро вакела. Иншалла акале чијаке, акале џувљаке о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем ко простинел. Джава кела, молим ту, замолим не пегамбере вакела, знаете но мерхаметчија, неко простинел лаке. О Зейд вакела бе офте вакер, ја ту манге да у истока вакела. Аман ја Зейд вакела, пробин бе вакела, мангела то пегамбери вакела, пробин, джајак пути ту да е, пробин вакела. Тамам, хоавдило о Зейд ибн Сабит, джала ко пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем.
Çalalesti vakirla aman ya Resulallah. Akala narodo, akaya manušni, sodingalnaki kazna vakirla, penjarena mama. Vikingema, zamolingema man vakirla. Mete avav te zamolin aftu, te šaj i kazna sodingan akale, čijake akale, čuvljake, te cidela palal. Peygamberi akate holanga, akate holamo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Holanga, ko samo smisao holanga? Zeid, tu dali korupčarikove. Zeid, tu barilanko peygambereskoro, udar, tu barilanko peygambereskoro, ker. Tu tar asaf nešto nađi kergum, saninem da rađi kergum, ama tu tar nađi kergum vakerla asaf nešto. Holanga je Zeid eski, vakerla, kede sayemedin son. Kedelen vakerla. Kedinge sayemedin o peygamberi kilo. Vallahi vakerla. Akala pencarutne meşhur laf ye peygambereske. Vallahi miri çay i Fatima da te çorolsine, miri çaya koroda baska çinavsine. Hepek eki islami. Akava islami. Na ne emocije, na ne korupcijsko sistemi, na ne žalinle bi familija od čoveka čovem palal. Ko islamsko, ko inteligentno, intelektualno životo, emanušengoro, na ne lape zaključok je so emocije, a ne lape zaključok je čačibnaja, realno životo je hem inteligencijaja. Odaleske da inteligentna manuša prvo nešto ket pučena piri godi. Znači godi lengeri, te lenge od ovaj i godi halili, te gani i emocija. Ama amen vospitisali pralalem, amen barilem ko amare kera emotivno, amen barilem so Ferdi Tayfur, amen barilem so Ibrahim Tatlises, amen barilem so Ceylan, adlafil mensar barilem, pralalem sarrovga i Ceylan, amen da rovgam, sarrovga o Ferdi, amen da rovgam. Yani, akavai o životo amaro, so amen kergemle. Jakana, pralalem, jek puti jek realno životo, jek puti jek intelektualno životo, jek puti, yani, halo ibnaja jek puti te rešinala. Ama koji ka rešinal? Učimo, manuš, matana v primeri akana germancon, sarkava kermangio hođa germanco, volila lengoro mentaliteti, nalilum lengoro mentaliteti, nego lililumo mentaliteti je kuraneskoro. Kova man o Kurani si kavala man miri goditi upotrebinav, na miri emocija. Ки психологија, читине накава, те нас јем учиме, тогаш и психологија, тогаш вакеле и емоција вала управи годи, те нас јем учиме. Теле и годи емоција управ, ама те си јем учиме и ранаја јар. И годи управи емоција теле. Теганина не одлучи бе емоција ја, ко одлучи на амаре гогјаја. И ко тумаро дживдипе, кет какерем бути, пробинен свако јек бутите дикенла гогјаја. Значи тумаре гогјаја. Емотивно те диклен и емоција покасно шајте и калеутумен ко ховаи бе. Пазине нијако, калатане, манушикане, букјакола некојаш и емоција машкартуменде уштела или панела заклучокија. Иншалла, халилен кобо време схемаката ја ека етија чилен мумањумо дуито да те куваја. Пошка, зино јаве. Если ты време шајте продужина или па те мука за недла. Сака маги како како ќе Ако пати шунавато више не шунавато сте гингјанма, више на некај. Бутростро, ја ту морајте да даме слобода харичка. Сте гингјана мена кала, сте гингјана мен. Ja, kawai te siklova, kawai te zaza te siklova, kawai shunen mana, kala dersi. Шужо пример. Валлај бушужо пример. Преголемат те шали нама, али очачипе стварно бушужо пример. Te hajde šukar, te na halile muken, palo neko bor berš, jek bileka, kera hođa delino, hođa imeli. Околасо мангена гогјајате керем бутите, размислинен, тар јавер перспектива те дикена кава проблеми, тогаш ка халона кава сова кероло хоđа. А са околасо мангена јаверчане те халон, тогаш, иншалла ка халон ко
ќе avere predica. Од дешудето ти проложинела исто е гогјаја, хало ибна е гогјаја. На чачипнаске онерет со анена тане ола, ама ола да коркори од ова наџанена. Ола да коркори од ова наџанена. О најопасност машкарко човечанство. Тано јек бутите кере, а те наџане се скокереа. Панле на Марија. А кава джума, кој си неки джума? Билхан сијан си неки джума. Отец. Бекона не инели? На, ама ки джума сине сар и религија чивела емануше те размисли. Те откринел кој та не одевел. И кој чивела за те откринел едевле, кој чивелале о размисливи. И коди чивела ту те открине правилно девле. Ама амен тумен ги джаненали со кергем, амен ма кергем ке давена ки джамија тумаре гогја пандан. Па чак дури оджаларија вакерна и си асавкелафија ке давена ки джамија и годи мукелна авриал. Значи годи на употребинела пеки джамија. Готово. Кој тега нека перентум оджаларија тумари годи. Ака на оджаларијата не. Палале ни најбари катастрофа. Кој ислами, кова денес добинава кала критике. Тане од ова со у селефистичко учиве, накала, ака на киткерава селефие, махаловен макала селефие, не? Селефистичко учиве тано против и годи. Ленде на харамиите поставинел пе опрашајбе соске, опрашање соске. А кокурани азмушани нон-стоп, јес елуне ке капученто ко одговорне, капученто, нани, ко пучиве мора одговор. Пучивнаја ем одговореа, развинела пе од човечанство. Те на не пучиве, на не развиток. Да не пучиве, не развиток. Амен ту менги вакергим ко ислами годи, не. Чак вакергим у исламите но јек религија накл. Накл значи нова со пренесинела пе акалестар околестар. Нашти гогјајате джалпе у ислами. Читине накава бушкар ко амаре акаинска китапја пишинела емтијан. Ама кет кергим ки джумо тефсирите ро Хазрети Ибрахими сар алоте ово муслимани. Или па сара лов те откринеле девле. Ола па кјана ко кипија. Ола па кјана ко кипија. Не, ола па кјана ко кипија. И со вакерла одевел, ке дикела и месечина, со вакерла. Тоест, ке дикела од звезда. Аетите на прво агар, канавола ме го ѓате. Прво аетите вакерла леске. Овке дикела од звезда, вакерла кава им одевел. Соја почминела Хазрети Ибрахими те откринел о правилно теухиди. Соја почминела Хазрети Ибрахими те откринел е правилно девле, е размисливнаја. Е размисливнаја почминела те откринел е девле. Прво дикле и звезда, вакер гјакова има. Кет нашавдили звезда, вакерла. Бира одевал наштите нашавдил. Кет дикле, и месечина, дикен, сар откринела е девле. Со астрологија. Јек наука со астрологија откринела едевле, со испитување и природа. Те испитине и природа им те открине едевле. Ништо на неразликата ромаро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Пегамбери ке джала ки пештера хира на неле Кураните читинел. На читинела Курани. Него ли читинела и природа читинела. Е природа ја да откринела едевле. Е природа ја откринела едевле. О теухиди, о монотеизам е природаја. Кет дикела и месечина, аква и модел. Нашавгела и месечина, кела на. Дикела е каме панда пошужа нешто. Аква и модел. Кет нашавдила, кела на. Одевел морате улодова кој јаратинга. Хеми пув, хеми месечина, хемо камо сема. Од звезде. Алуко правилно теухиди, алуко правилно меда агар пакјандилу, меда пакјандилу магар. Меда, ама размисливнаја, употребнаја ми годи. Шајлија кава чачија савко девел тооламе. Шајлија мен те пакја коадава нешто. Шајли те пакја ко мануш пакјала ко сотева керавко ко Адамџико, пракјала ко керескоро, да мислим, оџа ирате уштило керескоро бајн, мате уштел мислим, нечисто, тано куѓате чистина влески. Пакјала.
Разна луѓе паќала, разна луѓе. Ки Марија паќала, ки ма моли паќала со тхарела ки црква, ка поможнеле ски ма моли. Разна луѓе паќала. Джала ки фонтана фрдела паре, желба ки фонтана фрдела паре. Ама те спомнинав панда не саве буќа. Тумен требала, ме вакерама и керава на точка. Тумен пере надава. Тумен пере надала точке одоте. Мена. Со џанена у испитија ке џана германските положинели ки школа, прво пишинала и реченица, посем точка, па посем продолжинала и реченица, со требало до те пере, туменка пере. Кед ме керава лафи, тумен тумаре го генцар пере надала. Адола реченице. Месоске те пергјум, авери. Тумен така перенден. И акалестар ковен магистерија е куранескере, иншалла. Кавен диве, кед кова магистерија е куранеске, ја. Кава, амен, читингем бе, ја. А далеске да оправилно откриве, да влез коротано само го ја ем разбислибна. Тена, амен, муклем тумен бизи годи, тегани. Ама рохали, ково леке акава сои, сосием, осицивачи на неамен. Тоски нон-стоп кодерсија, најбаро криво мањакава, осисивачи на неамен. Амаро муслиманско осисивачи на неамен ја. О кере да со исима осисивачи, о христијани керга. Име да осисивина. Ме метле, амен да метле производинена. Пан да метле, кашулава. Те илдинем да осисивачива керама намерно за те халон миро народо. Јек телефони, со исјамено телефони на неамен, на неамаро. Анаф Мюла, Хайнриш, соđenava mesa, христијанска анава, јаудиска анава. Продукти најшужо ко свето, најшужо продукти ко свето, најбаро квалитети ко свето, јаудиско ја христијанско анава. Нобелова награде, ко јауди, ко христијања. Ко муслимања? Правале на канате чивел манге ембарго. Ембарго аканате чиве на менге. На неамен телефони, на неамен интернет, на неамен ништо нема. На неамен мема герва керава јек муслиманско да герет сарва керала перомане герет муслиманско продукти да те иклел пало шов масе карумингел пралале. Пало шов масе карумингел и чешмали на жансо. Само било продукти. Те иклело те пишнала Хасан, те пишнала Hüseyin te pişinala Mahmud, Can Palošov masek, a kate nadpremar vodinena кој пошужо продукти ки калел, кој поквалитетно гаранција дела туке. Ака на надпремар ко врдија ке на Тримберш, Панчберш гаранција дела. Само те кине миро продукти. Ама дела со ке сигурно тано лескоро продукти Панчберш ке издржинал. Ама аменде лилян летари дуќана готово. И клило летару удари дуќана коро. Мала више пала, готово. Румисайло, со текера. Валла и биле хоđa шука си нафрда. Ја, валла биле шука. И килотаро, кога готово. Ја, иншалла халилен маја мате оптеречинавту мен, ја. Hođa, дали читинџамо дешујек тоа е ти, пошто читинџамо дешто... Дешујек то иншалла, джи курк. Нажмаа, не била со касно да канабис нава дека почнала веќе од речене ко воđa, ти ќе позда. Иншалла не лага продолжина кој тано со планирине. Ме морам те навијек случка со Денилопе пресрамата да ки корупција која керола пелафе пекамерески случка, значи џубљаја. Валлахи биле ме вакирава акала моменти или акала случаи о муслимајна, погото амаре околината, ола ленале само сар хадиси, а на дикена пес дека олата те намдре. Или аменда и не мандре. Аменда е корупцијаја дживдинаја авдисутмодиве. Авдиета ни, значи, ко муслимани асапки корупција, кога со, за жал, на акцептиринала, пе која керла пе као хадиси, него као хадиси се дела пе. Ама мен, 90% шајте вакера дживдинаја асапки корупција. То волда мен да асапко да нешто, а мен преко асапке везе да, кадика, макар да мари грешка и не, а мен кадикате шај панем тој текловатар. На джамата ингео терси зумаке. Са правда кава. Усварите ни неправда. Дико оđa бушкар вакер геката. Амен де жалосно морате вакерав. Амен и неправда керела буд правда. Соске асиклямагер, барилямагер.
Амаре па поскоро па покерга ќе неправда. Шükür elhamdülillah си савке мануша, па о пример теле па мете починавте мени на вака, па сар шаме чеве на ете кере нака. Се амаре па поскоро па по кергала кава. Реми. Амен барилам кој савко. Гаджо, чибано, ром, корай, и еклети писеме. И неправда толу ко прво там. На шунгеовеја. И нејк случка, ме прочетески, која и неле, јек грбина германка. Грбина, освари, ме прорески реча весте, грбина ауто. Сабалескру, уштела, дикела со клапа ауто грбимо. И германка, уштиле чида поана, по презиме, пи улица, по телефони, лепина, дешајте јавиното колку ушта. Валлахи билева крату ми. Ди која правдно по ведно мануша, а мене тоа ка наша Марија Кирки кала. А каде стартирала само те вишате те телерама. Sistem că dea namazı da kıldığına, oruç ikikera. Pura vamen cu arapska šeja. Bayrami prvo tanka raka, ko Bayrami. Kađa ko Bayrami prvo tanka kıldığına ama manušen. Ja, mate, trebala 1400 godini promjena trebala mi.